geography hi subject vast tak mai ania a chhir dan po hria ta hara eng enge eng material nge kan manang ti po hria thiam a harani tuna chun geography chung changa zo na om thin te le eng tin nge in prepare dan turat lema kan tang kai pui thei takin I tlem kalo soyanga I hei hi UPSC lam ka focus te big to na MPSC po UPSC nen aroin ang chho vewa chuwan chon MPSC tan po tang kai tura ngai ta ila I geography hi eng le khabung e kan leyang ti hi zo na lo om thei ta ni geography tan chuanin kasoi thina NCERT hi atok lu tukani NCERT information an lo provide hi atok viewni hey ani le khular kan ti the Sabindra Singh kan ti angchi le khabu te hi kan leyengem ti zo na om theita o apoi chuang lo kan leyani po in amai ro chu I hey chiar charchara tan chun abu lian box I du le voi khate chu chiar chok la poi chuang lova amai ro chu revise theitur chun NCERT bu class 11 12 ti angvel kha mizir kha atok em ani le map hi poimo em ti ta la map poimo lu tuke I map leitur chu atlas he Orient Black Swan ti angchi Oxford ti angchi heting ho hi leng mo I UPSC hian map atang hin khoi son zo an shat khop meya rivers ti te tributaries angchi nge Tropic of Cancer IST Meridian National Parks arrangement angchi north to south pole ti angchi te UPSC hian zo ashat leta ti chuanin in atlas kha in bi ngun angai ti na ni chu I geography hi prelims ta na poimo em detail poimo lutuk I a core syllabus ang ni geography hi a weightage hi exam tina him 15% vel atangin pure geography hemi I a syllabus ang atang hin aron chok ani 15% marks vel hi mo I chu chunita prelim syllabus atang hin chu prelims question atang hin chu wan chunin a poimo em ani I inge aneu tenen geography topic related angchi environment geopolitics le natural disasters te khating zong te na kan ti page on 35% vel don hi UPSC question a hin telani I geography hi chu wang chuanin I geography hi poimo ni ani le facts hi poimo em diktak chun UPSC na jam facts a poimo lo shim MPSC apo a poimo lo chauzel I hriat thiam khapoi mo zo kani knowledge khapoi mo ni facts I chun knowledge apoi mo ni entinan Vembanan lake hi Indirama longest lake ani ti chu fact ti kan shetani amai ro chu khatiang khanin a full anga kha enge a fact zong kha I hriat thei nge na om lo ani mo ani le engtin nge kan zirang khan ti taila I enge adapt engchen hinge kan zirang ti taila entinan I characteristics angchi Himalayas lang omdan angchi te Himalayas lang chu anau panga a wika a flexible ri boka ti angchi mo chuanin engtin nge alo in siam ti angchi peninsula in siam dan block in siam dan ti angchi te climate and rainfalls angti vegetation soil angchi te biodiversity khati angchi hawa kha I atlang pui kha ishe tangai me tani a in depth lutuka valu po kha angai lutuk lo tani I hey chuanin kan hriat le turdanga chu hey I kan hriat nge ngai lo chu mo entinan what was climate of India 30,000 years ago ti angchi te ka hriat tangai lo ani mo what is the total catchment area of the rivers ti angchi khating a figures kha chu mishing tan hriat sen vek ngei na omlo ni zo na question hlui po hi om zot en taula khating angchi figures ang tak hi anin zot ngai lo ni zot khat khop mei what is the total number of national parks in India ti te hi an zo ring lo a harlu to kani khating chi figure angchi mo I chu wang chunin knowledge angchi atlang pui angchi kha in she tangai ni ma se chiang deuh takin in sheng knowledge kha I geography hian enge related angchi kopui angchi hian nei taw hei environment angte geography nen ai nei em ani environment angchi te hin hei environment le geography question om kop the angchi chu global warming angchi mo habitat chungchang chi te
invasion of alien species kan ti ang che mo vegetarianism khateng chi hote khateng chi hote khanita i chuanin i UPSC mains question ang chia te po hianin geography hi achuak tamani ti kha kan hriat anga ya question hluite kan en chun he chunin disaster management po geography nen ain ne em ta geography ang thone ta tsunami forest fire cyclones earthquakes kan ti ang chi hote khanita i anile current events hi poimo em geography tan hianin poimo lu tu current events hi achan chu current events mil ja kan zona te hen zot shadni edina kumina emo earthquake emo natural disaster tsunami emo lo thlengta se khami mil angchi a insiam dan emo geography a question aron zo kha an shat le bokani I chuwa chun UPSC question past 5 years te ke en tawn a question patan kha in set thim theidon ani mo MCQ po hi prelims satan chun solve poi mo hle a I mase MCQ rongota in khat lo hin conceptual clarity ani na a concept ta hriat chian na kha apoi mo ni chuwang chuanin I lekhabu hi cha deuh le lovin minimal atok te hi le ula he NCERT bu tele a lekhabu pakhat vel in nei anga chu enge revise kluk ro chu chuanin conceptual clarity a pedon chawni chu geography a poimo ani geography in prepare nan mo chun question hluite po kha en thinula question hluin engtin nge azo mo khatiang kha direct in omlo ma se khami mil deuh kha ron chuak thin tlang puini hetiang chi deuh hina chuak ani mo khatiang chi te po in hriat thiam thei pha don ani khati zong khani se kalome